Barbaw no agree apa nagugot iti kamote mangisaan sa agiwayway itinuangan nagagit ni Uncle Bertie nataripado iti dingwe pagulida na nasken ang tuladan awan ganyan at bandog inaldawlat na asumalo uray maka sinit pa iti podon nakaragkad lagta uray at dasang ubanit na agpastor nuang iti panakainanana basta ni Uncle Bertie sala sumangpet no ti maleme tati kayat na rumang ay panagbiyagen dunal pas tirara ete apa nagbiro panggedanen alat tiro tadandanen panagaapiten ngem apay tanaliday taabagam nalpay hindi na amuam ti presyo iti pagay di Uncle Bertie di pa'y umisim na panpayket di nagiinumin ngem kunana sumulit ang next scrapping sumarunua pa nagtatalo raep ket say kaket kimaton doble pa'y di presyo ti abonon awan pa'y ket nanom regasyon de gasolina iti padano di Uncle Bertie nangisalda taltalon dinansa ang masakal na di makeren iti pamilya na ti baro nang agpaspasaket ng asawan nagragsan ti pagkasar na balse dito'y balse dita ngem nalagunan tay may sanga hektarya basta ni Uncle Bertie sala sumangpet no ti maleme anya narigat di malarumang aye ada na pukong ni Uncle Bertie isupay yan nagpapagatas alat tiro madlawalo magaye ada may sa amale nakita ni Uncle Bertie nakatugaw agkakape nakamuleng-leng awanen iti matalon inaamin ang nalagon awan pa'y ketken kwa namang karipaton Barbaw no agree na panagugot iti kamote hindi sumangpet si malibugan ni Uncle Bertie dagiti anak na agraman apo ko na nagraranada na panbimisita dagkel nagbaliwan dagiti anak na iti kinagaget imaladaken ko na adan inhenyero doktor ken abogada ni Uncle Bertie anyang at kaubrana gasta ni Uncle Bertie sala sumangpet no ti maleme hindain nan anak na ang pasiyari nalagunan ti dagdagana tapi nagpaadal na ngemitan mansyon initi balay na si kagay karuba ang mamungkat isuna ni Uncle Bertie tatangtay isuna aramin itati amin kadatay nga anak na at subalit tay kumamit kenkwana ang subalit tay kumamit kenkwana